I pozdrav prijatelji! Danas ću vam pokazati jedan sajt i aplikaciju preko koje ja pišem neke određene dokumente koje ćemo danas čitati, ali prvo da vam pokažem taj sajt. Sajt se zove Grammarly. Vjerojatno ste vidjeli na svim reklamama ili sve, ali sad ću vam ga i pokazati. Preko Grammarlya možete da pišete bukvalno sve šta želite. Ja trenutno imam account preko Grammarlya. Znači trenutno imam account. Sad, znači ja pošto imam account, kao što možete da vidite, mogu da napravim dokumente koje god hoću. I kada kliknem na ovo new document, otvori mi se stranica na Grammarlyu, mogu da pišem, plus ću vam pokazati i kako vi to napravite. Prvo se registrujete besplatno, naravno, onda odete na ovo ovdje i kada ovdje napišete, kad napravite, ovdje napišete naslov, na primjer, napišite naslov, na primjer, ja sam nije bitno koji god hoćete ili što već pišete, odete ovdje i samo na download možete i da ga uploadate, ali prvo bolje da ga downloadate. Pa tako onda, a sad idemo u video nije sponzorisan, samo sam našao sajt i često sam teo da ga pokažem vama, a sad se bacamo na video. I pozdrav prijatelji! Danas ćemo čitati moje dokumente o koje sam ja pisao. Vidjeli ste vjerovatno svi u naslovu o kom se programu radi. To je sajtu u pitanju Grammarly. Ja sam već napisao nešto, a pošto vi vjerojatno ne znate engleski, dakle, morat ću nekako da vam pokažem, sad ću da vidim. Evo ga, sad vidite moj kursor, znači, evo ga. Niš is the biggest city in the south of Serbia. Znači, Niš je najveći grad na jugu Srbije. Prema popisu iz 2011. godine u Nišu je tada živjelo 260.237 ljudi. Niš is third city in Serbia by size after Belgrade and Novi Sad. Znači, Niš je treći grad u Srbiji po veličini, posle Beograda i Novog Sada. Niš je bio administrativni, vojni, trgovinski centar za različite države. Turci su izašli, to je proterani iz Niša 11. januara 1878. godine. Knez Mihajlović je doljavljeno njemu da su Turci izašli i onda su Srbi pevali pesmu Oj ti Nišu, beli Nišu, u tebi više paše nema. I to je to, nadam se da ste uživali. To sam danas pisao. Inače, svi ćete imati link od sajta za Grammarly, ovo obvezno posjedite, imate i na Google Playu, ostavit ću vam i od toga link, ako gledate ovo na telefonu, odite na Google Play, link koji ću vam ostaviti za Grammarly, uđite i skinite, mnogo je dobra aplikacija, a besplatna. Naravno, imate i za kompjuter, sajt ćete imati i za telefone i za PC dole u opisu.
I ajmo sad malo da pročitamo. Srbija, ovo sad o Srbiji samo da kažem. Srbija, zemlja puna od malih mesta i gradova. Srbija, srpski najveći grad u Srbiji je Beograd, kao i glavni grad. Srbija je bila deo Jugoslavije, ali onda ovo je ispravka, 2006. godine Srbija je jedna zemlja. Jugoslavija je imala Srbiju, Sloveniju i Hrvatsku, kasnije su se tu priključili i Crnogorci i Bosanci. Jugoslavija nastala je opet jedna greška, 1918. godine. Srbija ima mnogo reka i planina i tako dalje, reka, potoka i tako. Kopaonik je najveća planina u celoj Srbiji, ali is the biggest mountain, znači ona je onako velika, ali nije najveća. Najveća je Šar planina sa vrhom Velika Rudoka. Trenutno makar po popisu, mislim ja sam kucao i video sam, samo mi je to izlazilo jednostavno. Uglavnom, to bi bilo to, prijatelji, što se tiče ovoga klipa. Jeste gledali, prijatelji, jeste vi uživali u ovom klipu? Ako jeste, obavezno mi napišite dole u komentarima i to bi bilo to, ljudi. Prijatelji, uživajte mi, vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!